Nog 'n buffelspoorpersie julle. Dis omtrent hulle size. Kom ons kyk of hy gaan spring. Nee, hy wil net af. Hy wil net af. Hy spring bo op die boot. En sak weg in die water. Ha? Soos 'n molding. Ja. Wat staan nou? Dinge. Die klein dingertjies, die 4 duim dingertjies. Say, we are fishing with 4-inch yum dinger, chinbag on drop shot. And they are also biting on caffeine shad. Striking KVD magic caffeine shad 4-inch drop shot. There you go. But this is a little bit doctored. Doctor. Met wat? A stinking fish. A stinking fish. Yeah, it's a vrot sardijn. Ja, maar dis nou die dingers. Jy gaan 3 jaar vir my al wees as ek aan hierdie ding vat. Ja.